attention TV me ma obi bia akwa attention dey yes dey bia the attention ebeba media no so and na ne ekoso no wonso wanye bi ahwe na watchro wadwen ato comment section ho ai na mesre so wo be like video no na wa share ama afoforo nso akep owia na wamia subscribe button no so na wa follow ya kama ya papa anaka me ya be ma ajaguraja an che so one ni nua be ma awo UK che sa mo ho sensama eba media no so no ai ho akone aba ai we kan na we yakan we kan na we yakan eno ena nansen ya ajaguraja e ka se obema ni nua no abodam e wo UK ho na ye di chain ebegu ni nan ho e de aba Ghana che se ye de ne be fa Ghana embassy e be hu ana ni nua no abesi Ghana na wa ma ni nua no ambodam de ene ono ode obeku no ho anase ode ne baba no kra no ebesi ho ama onu nso ewu why ana ni nua be ma no ehu video no ana ono nso aba abonte aba e video ama ni nua ajekuraja moment brofo wa shara ma obi wo kuruma report me say your friend say ai me your fraud boy ni ade ni abachi me obugina social media beju wonum ke say ye de me bagana ntino onum say ye de me bagana mi ankasa mabusu mi moja mabode dama me ye de na fila bocha bagana okre na se do nyankopon me bo nyankopon kume sa se mi moja na me kwasi ampa nyina tisa wo moja na me mami moja oboboda me ye de chi ato na se kwasi wo kwasi ampa nyina tisa wo jimifo wo fura kata akwati so se wo be mami mabodam. Keep on listening to Fast to Watch. Aha, and then Semsia. Ubenya muntine mu. Bible say, "Emu akwasi agimi samso." Wasi to bia bu akwasi agimi samso. No anya ne ho so enyansafo. Sesi am ba so hu nipa ba so. Very good. To so obema. Ena odwara no social media. Na me bone dam. Para kura wuni bi para parampo wuni bi omo mudi wo chi nyina mo kire wo mo obi koyi 20 million yan wiade pam still madoshi me ba so ache wa shara ma ngrofo wa shara ma obi wo kuruma report me say your friend say I me your fraud boy ni ade ni abachi me obugina social media beju wonum ke say ye de me bagana ntino onum say ye de me bagana ntu be dwana num say obeba mfufufu no di una abedi fufufu no braso e machi he say in my life and some of can in Matthew in my life by a machine. Saturday, boot for boot. Saturday, boot for boot. Say mi moja na me kwasi ampa nyina tisa wo moja na me. Me mami moja oboboda me de chi ato na se kwasi wo kwasi ampa nyina tisa wo jimifo wo fura kata akwati so se wo be mami mabodam jimifo tisa wo kwasi ampa nyina tisa wo da Saturday wo do ubehu wo bia waji usika bia wo bia wo waji usika wadada waji usika wo bu aji usika odi nyansa kwa aji usika wonya masika na agidie e masika na ogidie e masika na ogidie na odi dwo no mu social media sa wo be ma me mabodam ye betiti fufufuro me kwasi ampanyi na tisa wo na wo de na wo oni hwe para kura oni bi enam na anim wia no anajo enam won so ofu akata akote so wo tu abom ebusuam na kura oni bi wasi ampanyi jimifo de sa wo me yasa me ansa wo aso me ba be ansa wo me ba be kire wase Saturday me ba be kire wase baby auto semina ni nyina
Baby auto tata grama to nyamba be ba to Ghana de wu Ghana o de hwe ade so so wajimi kaka sa kira won ti kasa kira wo sunti e kira unyansa pa wiase nyansa ma kira unyansa wono so unyansa che obia e mana wo di nyansa kwan e di o magu wo ho no a no mu nyina wo nyina no I will expose you so wajimi say man wo mo jan me kwasia wajimi na wonum nyansa no wo bodua wo social media say wonne na sefo kwasia na wo ye me dia yi wonka ma sefo ho won so uburu hunu ya wo ye jimifo mi me pre wo na betom na aba betom ena wa ye video na o de aba betom osia on se mfiru nchan unkanya sesem bia nkwasasem kwa na aka twen ho asem kwa na aka social media etwe kote ena efe obi a wo yire so unjimi ya wo yire wo ma utimi ka sesem me di me yire dem di ahya woni wajiminti asia unjimi fo a ka obi a wo yire a o da wachi se me di me yire dem di ahya woni chimi fo te se wo abusuafo ne ekoso ewo ajagraja ene nunuan ntem eno na me de besom midi edi Fatima makram